Government of India na hojiki peace process tawgiba matamda akhoi Manipur da lakhiba singjigi lakhiba mayam du akhoi gi legiba CSO mayam na keno tawbo haita gasu hojikti mi se legidra lena Government of India na moi gi matakta kari tawri KRA ga keno ga UK ne five ra moi na tawbone na khabar yawi moi matakta kari keno tawi aduga UPF ke ga gi sugi legiba potsa moi kamai na tawga sugi kamudu da kari charge tawri tawde ha to madu yenta ne smain Nungai Joja, Oja Kweki Matangi, Kweki Modi gi Manipur Khongjat all political party meeting Pangthokpa Amasung CSO Singa Unabagi Wafam di Yaudri Mathang Thagi Ani Shubachayol gi Manungda Prime Minister Narendra Modi na Assam Khaktana Tana Mizoram dasu Chatnanaba Thaurang Tawrakpagi Manung Channa Manipur dasu Laknaba Sem Sar Labasu May Ahum Nishing Aniga Kunga Humdoidagi Hawraklaga Hojik Fawa Chahi Ani Henjalalaba Manipur ge Waroshin Puraktriba Lana Sigi Matangadi State Asigi political parties Singi Apunba all party meeting Pangthoktuna Khananaba Amasung State Asigi Miyamgi CSO Singasu Unaduna Wari Sanabagi Taurang Yaudri Ojasa Ojayo Wakam Kitang Thampi Ojikise Manipur ge Chahi Ani May Ahumdagi Dising Aniga Kunga Humdoidagi Hawraklaga Hojik Fawa Chahi Ani Henjalalaba Manipur ge Waroshin Puraktriba Lana Sigi Matangdadi State asigi political parties singi apunba all party meeting pangthoktuna khanda nainaba amasung state asigi miyamgi CSO singasu wari sanaba gi thaurang yaudri CSO singa wari sanaba ise kai wari no CSO singa sanana ni je CSO kai wari sandu politician ni manung du da lo yaw le ram ne mi ding do le mi sing je BJP gi manung da yaw ba ki mayam do moi gi leiba leader sing du ga BJP ki table dam tang ni phamba ma change ba CSO so tai no ni yaro asigi Congress ki manung da yaw lamding dang do moi control to um change ba asigi Paulina do BJP na control to um change adu ding amdraga CSO machine ase kai ngarang magta thadaugi oza ma sigri bisi magi sacrifice CSO ma je sum poina sma halaga sum ma ne kanano kuki landa samna da masi tawkhani hai wana diko kuki ga tomnagi ba matam irang thoki matam da soki ba imung manung na di CSO na wari chana so pa ma moi ba wari ko so pa moi ne ko to kana gumba mi mana aina se suppose aina UCM ne na thoga aina peace program ne wari chana kana gumba mi na di masi samta ja hato kim pare ko imung manung gi awa basi ma kem kang de ko phibam se kem kang de moi ne kan doi ne ba aduna mar moi kana hayeng kai gumba ko CSO gi mi ma masagam da mi na noi kapsal la si ga di na ta hato ma ga di madugi asiba thoi myam dugi matakta thoi myam duna asiba hojigi CSO myam sigi lai ba problem je masi thoi myam sigi pontha oi graba myam to adugi mathawa tan ne laga governor gi mayum na changa kan wasak lo ga be wala ba politician jing gali se ba aduna politician jing na moi gi oi ba peace process masagi tawsa na the governor na so magi level na tawsa ni CSO na so mai level na tawsa ni adugi convince to bagam ba capacity to la kan ne peace la wa ji aduna tradi am power na to ga lambi chapa ya da ba se chimai mai am kin le ga chapa to de ngam gi di ya ba ya politician jing du so moi manung da le jari ba moi gi hawkip sing adagi kano sing mate sing kipien sing moi myam wari sana chang ye ba politician jing masen de ko moi masen wari son sana da miyam da wari sana ye so utraga CSO sing du da sum huji ama si ho re da ko hayeng kana khang mo mai te gi ama mu tawra de ado akhoi tori ba CSO mayam sin tori si di thawai do khubak ta hapaga dum law wari sa se na chapaga chamane akhoi security leib na te kem leib na te ba CSO da sum onjalak pagi poche masi politician jing na gyan da bam thue ba moina masana khangna moi manung da yaw ba ku ki fruit ki mi jing du ga wari sanaraga peace process e maka chathana ma hona ga dam ne ba si hona bangam da ta di moina ngai si CSO mayam na CSO ai se kaino wari sanaraga CSO sing na wari sanaraga na peace la hai kan moi wasak lo ge hai be wara ba sakar moi mu pai ge thika to ge adu yaro e adu di lebak ki achowa keno ma la ka ne ba ko aduna peace process si politician jing ne to gadam ni parliament da launa ba khona ba du su hoi adu su step amani aduna law gi oi ba step ni rajniti gi oi ba step ta di masa gi oi ba mai manung da yauri ba tribe sing du ga moi ga wari sana ba gi picture se ngasi ba ungam dri ba aduna moi na CSO me amda yamna blame to ba ta na ba si kasu to bum tok te na mai dam se